จุดไปเมียงวะเละคอยใต้ใจลูที่ร้องเลยThailand program mu buat jadi awak tak jadi pantai Malen tempat kami nak pergi lah di sini orang makan go di sini rumah kita buka kita cara nak dingin di sini ini program kita nak kami ni 37 batch passing out program ni kan pasal Tusom mile di ahun jinsang naikwa mile wajib jaga ahun tagapan terdawi conductor dia mandaniang le private community opening prayer UPC Portipan Pastor Yan Suartian inspection of parade followed by oath taking Vice Chairman 1 Jogong Development Committee International Zatagwai Pu Sumpi Zomi Antonale Tuet Sakna Reverend Kortinha Jabung EBCC States Area Dikta Masadinian Vice President Geralo Gerale Zatagwai Pu Sumpiwan Anina Zomi Development Committee International Chairman Pu Program Development Committee International Chairman Pu Bintang Zomi apa yang hinon dengan pakicangin setiap-setiapnya dia Ministry of Defense MOD le yang konvenor siapa ni pakicangin Kamsa Salfatia Sunale barakiatna siapa yang dia pakicangin speech anon dia masa perin Zomi Council yang dia anina menjawab supporter apa ni JRO Jadale Army Chief Masapen Puiden Pakicangin Commander in Chief Eastern Command Sir Mason Pengidinga Pakicangin CDDF Pakicangin ZYE General Headquarters Pakicangin ZSF General Headquarters Pengidinga Pakicangin Jangin Rai Somnale Lingkang Cukup na Sir Miller CEO KM Newden Zona Hong Kanale An Kuang Dan Na Reverend Gong Jin Thang Saya Bung EBCC Bảo Một Ngày Program hi Apoi Bo Tuju Ya Mungkin Hit Lamdang Saya hi Ini Jama Bisa Dahi Tuna Miti Dan Siom Napa Nina Ikat Kina Ini Uding. Anh niềng lên niềng cái thầy nó lên có sao ta thì thắt cái đầu qua cái này đắng thắt cò thì ba thắt cò có tai có bằng áo phải nơi cái lên sao nó lâu đến mà đâm cái chi tên nó kêu đâm nó อย่าถอดมัว bay khặt còn cái khặt gì đó kêu ตามมือแน่เละนี่มือ Thank you.
Don tàu cái dây tự đèn kia lihat lah koton kata saya kia Ini teh tuna ini tuna begini. boleh Abang, empat nasi kita tuna, dua puluh ribu kita nak, apa yang saja akan kami.